Atelje Okusa predstavlja birane vinske kapljice. Dragi slušatelji, u jednom od najdaljih dijelova Hrvatske, u Erdutskom vinogorju, smještena je u dalju prekrasna vinarija Antunović, koje je vlasnica naša gošća, gospođa Jasna Antunović-Turk. Gospođo Antunović-Turk, dobrodošli na Drugi Hrvatskog radija. Najljepše hvala i lijep pozdrav iz Hrvatskog Podunavlja iz vinogorja Erdut. Iako, gospođo Antunović-Turk, zasigurno o tome niste razmišljali dok ste studirali, a još manje kada ste postali diplomirana ekonomistica i uspješna menadžerica, dogodio se dan kada ste zasigurno napravili prekretnicu u svom životu, kupovinom vinograda u Erdutskom vinogorju. Upravo tako, ne vinograda, nego terena za budući vinograd. 2000. godine sam kupila fantastične pozicije za vinograd i 2004. posadila prvih 5 hektara. Nakon toga su se stvari same od sebi na neki način razvijale. 2009. sam izgradila vinariju kapaciteta 75.000 litara. U našoj zoni je najviše zastupljena graševina, tako da je ona negdje otprilike 70% tih bijelih sorti. Budući ste po struci ekonomistica, zasigurno osim dobro izraženog osjećaja za vinarstvo, kod vas ne nedostaje i znanja za poduzetništvo. Mislim da da, i to je čak bio možda i nekakav presudan faktor za relativan uspjeh u ovom poslu, znači ne relativan, nego on doista jeste takav. To znači, oprostite, da ste od samoga početka postavili jasno zacrtane ciljeve? Upravo tako, vizija je bila apsolutno precizna do svakog detalja, tako da je izvedba bila vrlo uspješna. Znači, od starta sam promislila o svakom segmentu, posebno je u današnje vrijeme aktualan ovaj financijski dio. Znači, evo, mogu se i pohvaliti da trenutno nemam nikakvih kreditnih obaveza, da se sve to na neki način posložilo upravo, da kažem, idealno u smislu greenfield investicije. Znači, ako je od početka kupljeno zemljište, posađen vinograd, izgrađen objekt, onda se s tim nekim ekonomskim strukturama to i smatra klasičnim primjerkom greenfield investicije. Gospođo Antunović-Turk, iako uspjeh u vinskom poslu zahvaljujete svojim idejama, zasigurno nisu zanemarive i one vašega oca? Ne, nikako ne. Tata je uvijek tu bio uz mene, na neki način i pomagao mi je. I dan danas svaku misao prodiskutiram sa njim u vinifikaciji, u uzgoju same vinove loze, znači stvarno je definitivno bitan faktor. Međutim, tu je i sin koji je na Agronomskom fakultetu u Zagrebu i danas sutra evo očekujem njegov povratak u ovaj obiteljski posao. A kada govorimo o vašim idejama, na koje ste posebno ponosni? Ponosna sam zapravo što u današnje vrijeme znate da bilo koji poduzetnički posao nije jednostavno dovesti od početka do sredine pa i do kraja kako treba. Tako da s te strane sam zapravo zadovoljna sa tim što sam učinila i svaka priča uvijek ima neki svoj nastavak. Sad sam konkretno u pregovorima o kupnji novog zemljišta za sadnju vinograda, znači tu je dosta radimo na izvozu, znači krenuli smo u Poljsku, sad pregovaramo i sa SAD-om, već su nam uzorci tamo na testiranju. Samo tržište je ono što izuzetno zahtjeva moje vrijeme. Dobar dio vremena provodim na Jadranu u ugovaranjima za prodaju vina. Nije velika vinarija, ali prodati u današnje vrijeme i nekakvih 60.000 litara vina, a pretežno u buteljama, sigurno nije jednostavan posao. Mora da ste vi i emotivno vezani na svoje vinograde s pogledom na Dunav. Uvijek da, uvijek da. Bez te emotivne komponente nijedna stvar u životu nema vrijednost, tako niti ovo što mi zovemo posao, a vinarstvo sigurno nije posao, nego na neki način to je zapravo život. To je posao koji se živi, koji je sastavni dio čovjeka i ne može se uopće odvojiti od same ličnosti. Prolaze dani, idu godine, a sve su dalje drage obale. Ja čuvam još sliku s Dunava, čuvam je od zaborava. Ja čuvam još sliku s Dunava, čuvam je od zaborava. Su staze moje mladosti, tamo su sve
dragi slušatelji, danas je u našem ateljeu okusa revije Svijet u čaši naša gošća, gospođa Jasna Antunović-Turk, vlasnica prekrasne vinarije Antunović, smještene u Dalju u Erdutskom vinogorju. Gospođo Antunović-Turk, rekli ste nam kako su neka od vaših vina sada na testiranju izvan Hrvatske. Kako biste vi opisali svoja vina? Čista, jednostavna, užitna, pitka, recimo, onako kako bih rekla, sa ženskim tačem. Ne znam što to je, mnogi su to pokušali definirati, ali kao žena definitivno imate nekakve možda osobine koje muškarci nemaju do kraja, barem ne svi. To je nekakva pedantnost, brižnost, nekakav majčinski odnos ne samo prema biljkama, kojih trenutno imamo 26.000, nego i prema vinu u svakom segmentu, možda malo i prebrižno i preštreberski pratim cijeli taj posao, a mislim da to ima u konačnici vrlo dobrih rezultata u završnom proizvodu u vinu. Na tržište ste se probili graševinom Surli. Baš su zbog tog vina mnogi pisali o vama. Pojasnite nam ukratko Surli, metodu proizvodnje vina. To je bio nekakav eksperiment na početku, znači kad je izgrađena vinarija. Prva mi je misao bila kad sam izučavala tehnologije proizvodnje vina, a do tad sam radila nešto u manjim serijama. Znači onako pomalo dječji sam se igrala sa vinom, tako da sam i grašinu radila Surli, najčešće se to radi sa Chardonneom. To vam je zapravo tehnologija gdje se u nekom dužem vremenskom razdoblju vino koje mora imati od starta izvanredne tehnološke karakteristike, znači mora biti iz dobre berbe svakako, iz potpuno zdravog grožđa, drži neko duže vremensko razdoblje na finom talogu vinskom. To nije nova tehnologija, ali evo kažem, tad sam prvi put to primijenila na graševini, za sad stalno primjenjujem na Chardonneu, svake godine je vrhunski. Vrlo često se ta metodologija primjenjuje i na drugim sortama. Danas je enološka industrija otišla tako daleko da vi možete kupiti u krajnjem slučaju, tko ne ide u to, gotove suhe stanice kvasaca, tako da je to nešto što je opće prihvatljivo trenutno. A kako vi doživljavate vinarstvo? Kao težak posao ili veliku kreativnu igru? Upravo ovo drugo, kako ste rekli, fantastično ste definirali. Znači, kreativna igra, kreativni zanos, posao koji vas dovodi u izuzetno lijepa okruženja, kako društvena, tako i taj socijalni moment je vrlo bitan. Ljudi koji gravitiraju ka vinima i ka vinarstvu su definitivno drugačiji od drugih. Tako isto u poslu. Kad pregovarate o vinima, to nikad nije u dosadnom okruženju, znači to su ili prekrasni hoteli i ugostiteljski objekti, ljudi koji vole vina i uz vino ih ugovarate. To je definitivno nešto drugo od svih drugih zanimanja. No možda je baš u toj inventivnosti tajna brze ekspanzije vaših vina. Pa moguće da. U svemu se čovjek mora apsolutno naći. Znači ako sam se našla u ovome, a čini mi se da jesam, ili evo već 10 godina, ta ljubav nije splasnula niti se smanjila. Znači definitivno sam u nečemu u čemu uživam i evo volim da je konačan proizvod takav da mi ide na ponos. Kao rijetka žena u hrvatskom vinarstvu, dokazali ste da ste ozbiljna konkurencija među vinarima s kojima danas navodno odlično surađujete, iako vas u samom početku, budimo pošteni, nisu baš ozbiljno doživljavali. Pa možda i nisu, jer su osjetili taj moj dječji zanos koji je u startu sigurno bio naglašen. Još ženski dječji zanos, to je bilo posebno. Tako da trebalo je vremena, ali čak niti ne previše, da vas struka i da vas ljudi shvate ozbiljnije nego što vi sami sebe možda doživljavate. Ne mogu čak reći niti da je taj rodni moment činjenice da sam žena vrlo presudan u bilo čemu. To je jedan ravnopravan odnos, kolege su izvanredne, a s druge strane žena imate u vinskom svijetu izuzetno puno, jako su dobro pozicionirane, jedino ih možda malo ima u ovom poduzetničkom vinskom svijetu, evo to sam možda jedna od rijetkih u Hrvatskoj. Koje je vaše najmilije vinogradarsko područje u svijetu? S obzirom na asortiman, mislim da slutite koji bi bio odgovor. Znači, s obzirom da imam Chardonnay, fantastično, crni Pinot kojim se volim baviti, to je Burgundija u Francuskoj sigurno. Oni koji su vas imali prigode posjetiti kažu da goste primate široko otvorenih vrata i srca, pa se kod vas u vinariji čovjek odmah osjeća kao kod svoje kuće. Najljepša hvala, evo svaka dobra vijest i činjenica da se cijeni gostoprimstvo sa kojim primamo mi Slavonci naše goste je vrlo lijepo za čuti.
Eto, gospođo Antunović Turk, zahvaljujem vam što ste danas bili s nama na Drugom Hrvatskog radija i od srca vam želimo da na mjestu Erdutskog vinogorja jednoga dana bude preslik francuske Burgundije sa crnim pinom koji će biti zorni dokaz zašto vam je baš Burgundija uzor. Najljepše hvala i vama i lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija. Atelje Okusa predstavlja Birane vinske podrume.